Agaseke k'amakuru mu karere gapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Guverinoma ya Kongo Kinshasa yavuze ko igiye kohereza intumwa mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo zumvikanishe abasirikare ba leta n'imitwe yitwaje intwaro iri mu irori rya Wazalendo. Iki cyemezo cyafatiwe mu nama yahuje perezida wa Kongo Tshisekedi, Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa, perezida w'umutwe w'abadepite Vitali Kamere, perezida wa Sena Jean Michel Samarukonde na perezida w'inama nkuru y'ubucamanza Dieudonné Kamureta. Yabaye ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9. Nyuma y'inama Kamere yabwiye abanyamakuru ati umukuru w'igihugu ahangayikishijwe n'iki kibazo kandi ari gushaka ibisubizo binyuze mu ntumwa za guverinoma zigiye koherezwa muri Uvira kugira ngo zishake ibisubizo by'iki kibazo. Kuva ku itariki 2 Nzeri umwaka imitwe muri Wazalendo irimo John Makanaki na William Yakutumba yafunze imihanda yo muri Uvira, yagarika ibikorwa byose bikorerwa muri uyu mujyi kugeza igihe umusirikare FARDC Brigadier General Gasito azaba atakiwubarizwamo. Mu kuboza ko umwaka ushize perezida wa Kongo yagize Brigadier General Gasito umuyobozi wungirije w'akarere ka gisirikare ka 33 ushinzwe ibikorwa bya gisirikare n'ubutasi. Gusa Wazalendo yahiye ko itazakorana nawe kuko ngo ari umunyarwanda. Imyigaragambyo ya Wazalendo yafashe intera ku itariki 8 w'uko none winjiyemo muri societe civile. Abasirikare ba leta bagerageje kuyikumira, bica abasivili barenga 3 bakomeretsa 5 nk'uko byemejwe na Guverineri w'Intara y'Kivu y'Amajyepfo washyizweho na leta Jean Jacques Purusi. Guverinoma igiye kohereza intumwa muri Uvira nyuma y'uko Wazalendo yanze kumvira umuvugizi w'ingabo za leta ya Kongo Maj. General Sylvain Kenge wari wasabye guhagarika imyigaragambyo bakareka Brigadier General Gasito agakora inshingano yawe n'umukuru w'igihugu. Kuva tariki 2 muri uku kwezi mu mujyi wa Uvira hari imyigaragambyo yamagana General Gasito wejwe kuyobora ingabo muri Karere ushinjwa gutanga Bukavu. Ihuriro ryitwa la Dynamique des Acteurs pour la Question de la Patrie ryatangaje ko ribajwe n'ibikubera mu mujyi wa Uvira risaba ko FARDC no kuva ingabo za leta ya Kongo zihagarika gukora n'abarwanyi bise Wazalendo. Ihuriro ryavuze ko bibaje kuba leta ya Kinshasa isa n'itabona ko Uvira ari kubera amarorerwa kuko agace gasa n'akatari kugenzurwa na leta kari mu maboko ya Wazalendo. Amakuru aturuka muri Uvira avuga ko ubuzima bwahagaze kandi ngo kubirebera gutya birashyira igihugu mu kangaratete. Nk'umwana w'umuhungu w'imyaka 12 yapfuye yarashwe, abantu 9 nabo barakomereka mu myigaragambyo yabayemo guhangana hagati y'abasirikare n'abigaragambye kuwa mbere mu mujyi wa Uvira mu Kivu y'Amajyepfo. Umuvugizi w'igisirikare cya FARDC mu mwaka gace Lieutenant Rigani Mbuyi Karonji yavuze ko umwana yishwe ubwo igisirikare cyagereza kubuza abigaragambye kwinjira mu bikuru bya gisirikare muri uyu mujyi. Ibiro ntaramakuru by'abanyamerika Associated Press bisubiyemo Guverineri Jean Jacques Purusi w'intara y'igice genzurwa na leta avuga ko bapfuye muri iyi myigaragambyo n'abantu 3, abandi 5 bakomeretse. Abigaragambye baramagana kuza gukora muri uyu mujyi kwa Brigadier General Olivier Gasita Mukondo, komanda wungirije w'akarere ka gisirikare ka 33 ka FARDC watangiye izo nshingano kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka mu mujyi wa Bukavu. Wamara gufatwa kujya kuzikorera ikindo akaba yarutse gusaba kujya gukorera Uvira uhagizwe umurwa mukuru n'Intara y'Kivu y'Amajyepfo nyuma y'ifatwa rya Bukavu. Abaturage babishishikajwe n'amakuru y'imitwe yitwara gisirikare izwi nka Wazalendo ubusanzwe ufatanya na FARDC bamaze icyumweru bamagana ko Gasito mu bwoko bw'abanyamurenge akorera Uvira. Amashusho abonetse ku mbuga nkoranyambaga y'ibyabaye kuwa mbere yerekana abigaragambye abantu benshi bagenda berekeza ku biro bikuru by'intara nyuma abasirikare basa amasasu mu kirere mu kugerageza kubatatanya. Ibikorwa hafi ya byose byarahagaze muri uyu mujyi kuva kuwa 2 cyumweru gishize nyuma y'uko Wazalendo n'abakuriye societe civile babitegetse mu rwego rwo kwigaragambya, ndetse amajoro menshi mu cyumweru gishize yagiye arangwa n'urusaku rw'amasasu mu uwo mujyi. Aho mu bwoko bw'abanyamurenge batuye mu mujyi wa Uvira bavuga ko bugarijwe n'umutekano muke, aho muri ibi bihe birinda kuva mu nzu zabo kubera gutinya kugirirwa nabi. Wazalendo bashinja Brigadier General Gasito gukorana n'umutwe wa M23 umaze kwigarura ibice bitandukanye mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru. Bamushinja kandi uruhare mu ifatwa ry'umujyi wa Bukavu. Bamwe mu bakuriye Wazalendo bumvikanye kandi bavuga ko badashaka Gasito bavuga ko ari umunyarwanda. Brigadier General Gasito bikekwa ko ari muri Uvira ku mugaragaro ubwo nta kera avuga kuri bashinjwa na Wazalendo. Mu kiganiro n'itangazamakuru ku 6 mu cyumweru gishize umuvugizi w'ingabo za Kongo urwego rw'igihugu General Sylvain Kenge yavuze ko igisirikare gishyigikiye byuzuye Jean Gasito ariko kandi ko gishyigikiye na Wazalendo. Kenge yavuze ko umusirikare atagomba kureberwa mu ndorerwamo y'ubwoko aturukamo. Ati Gasito baramunena ko ari ubwoko ubu cyangwa se buriya. Yakomoje ku mazina y'abandi basirikare b'abanyamurenge baheruka kwibasirwa mu mujyi wa Uvira maze avuga ko kwibasira abasirikare b'abanyamurenge bishobora guha icyuho bahanganye. Avuga ko ari igisirikare cy'u Rwanda ndetse n'M23 imbere y'ibirimo kubera Uvira. Jean Kenge yavuze ko igisirikare cyamagana imyifatire yo mu bakuriye Wazalendo. Yavuze ko Gasito nta kibazo yigeze ateza kuva hashyirwa mu myanya iri mu ntangiriro z'uyu mwaka turimo. Yongeraho ko kugeza ubu nta nyandiko irakuraho kugira ngo ko kandi Wazalendo badafite mu nshingano kwivanga mu mitegekere n'imikorere ya gisirikare. Ati n'amabwiriza abaha ingabo mu mujyi wa Uvira, ariko kandi umutekano ukomeje kuba mubi mu gihe Wazalendo bahamagariye ko nta bikorwa bigomba kuba muri iki cyumweru mu gihe leta ya Kinshasa itarisubira mu kuvana Jean Gasito mu nshingano i Uvira. Ihuriro rya M23 rihanganye ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa riratangaza ko uruhande bahanganye rugizwe n'abarimo FARDC n'ingabo z'Uburundi bagabye ibitero byagutse biri gutegurwa mu bice birimo Ibujumbura. Ihuriro ryatangaje birinyujije mu itangazo ryashyizwe hanze n'umuvugizi waryo Lawrence Kanyuka uvuze ko ibitero byatangiye kuva mu gitondo cyo kuwa mbere. Lawrence Kanyuka aravuze ati kuva mu masaha ya kare kuri uyu wa mbere tariki 8
Nzeri abarwanyi bikiza hamwe n'ubutegetsi bagizwe na FARDC, FDLR, Mayimayi Wazalendo, abacancuro igisirikare cy'u Burundi bagabye ibitero mu buryo bwagutse ku bindiro byacu byose. Kanyuka yakomeje avuga ko ibi bitero biri gutegurwa muri Uvira ni Bujumbura, biri bwo mu bice bituyemo cyane n'abaturage, biri kwifashishwamo intwaro zikomeye na drone no kuvuga indege zitagira abapilote. Kanyuka asoza agaragaza ko iryo M23 idashobora kwihanganira umuriro rwari gukorwa n'uruhande bahanganye yo kwivugana bamwe mu banyekongo. Ati M23 yahamiriza abenegihugu n'umuryango mpuzamahanga ko yemeje ubushake budasubirwaho bwo kurinda abaturage b'abasivile no kubarwanaho ndetse no kurizamo ibitero byose ku isoko bituruka. Ibyo bitero simusiga biravuga mu gihe M23 rimaze iminsi itangaza impuruza ku ruhande bahanganye ruri mu mugambi wo kwagura no gukaza imirwano, aho yabe FARDC n'igisirikare cy'u Burundi bari bamaze iminsi boreza abasirikare benshi n'intwaro za rutura mu bice bya Uvira. Amakuru kandi avuga ko iryo M23 ryiyemeje guhangana n'abo bahanganye ndetse rikaba rifite intego yo gufata Uvira iri kwifashishwa nko gutegura ibitero by'uruhande rw'ubutegetsi bwa leta ya Kongo Kinshasa. Nararanganije amaso umunyamakuru byandikirwa muri Tanzania, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banitswe urukiko rukuru muri Tanzania rwatangiye kuburanisha urubanza rwa Bwana Tundulisu utavuga n'umutegetsi uregwa ibyaha birimo ubugambanyi ku gihugu no gukangurira abantu kutitabira amatora ateganyijwe mu kwezi kwa 10 uyu mwaka. Uru rubanza rwakuruye impaka ku ruhande mpuzamahanga rurabera mu muhezo, ndetse uregwa yanze abamwunganira avuga ko ubwe umunyamategeko umaze imyaka irenga 20 mu kazi agomba kwiburanira. Iburanisha ryo kuwa mbere Bwana Tundulisu yagaragaje inzitizi ebyiri ziri mu bubasha bw'urukiko mu kuburanisha no kuba aregwa ibyaha bihimbano. Ni urubanza bivuga ko rushobora kwerekana igipimo cya demokarasi muri Tanzania muri iki gihugu cyitegura amatora, cyane ko bakurikirana hafi ibera muri Tanzania bagaragaza ko urubanza rwa Tundulisu rwaba rugamije kumubuza kwitabira amatora ya perezida gusa. Uyu munyapolitiki mu rukiko impapuro z'ikirego yari afite zitandukanye n'iz'ubushinjacyaha n'iz'urukiko, ibyatumye urubanza rusubikwa kugira ngo hamenyekane aho ku kunyurana kw'ikirego byaba byarakomotse. Uru rubanza kandi rurabera mu muhezo ndetse itangazamakuru ryahejwe kurukurikirana nabo byateje sakwe mu bitangazamakuru mpuzamahanga. Agaseke k'amakuru mu Karere ngafunikire muri Uganda, abanyamakuru bakoze ziba muri no barandika. Banitswe urukiko mpuzamahanga mu byaha ICC mu Rwanda rwatangiye kumva abatangabuhamya mu rubanza rwa Joseph Kony, umukuru w'inyeshyamba za Road Resistance Army ukekwaho ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyoko muntu yakorewe mu majyaruguru ya Uganda. Televiziyo ya Regency rivuga ko Bwana Kony aburanishwa adahari kuko yashakishijwe ku 2006 akaba atazwi aherereye kugira ngo atabwe muri yombi. Bwana Kony akurikiranwe ibyaha 39 byiganjemo gushimuta abana akabajyana mu gisirikare, iyicarubozo no gufata abagore ku ngufu n'ibyaha by'intambara byakozwe hagati ya 2002 na 2005 mu majyaruguru y'igihugu cya Uganda. Urukiko rwatangiye gushakisha Joseph Kony 2005 kugeza bakaba atarafatwa. Amakuru avuga ko habaye ubushake buke bwo guta muri yombi inyeshyamba nkuru Joseph Kony, nk'uko isi irengagije guta muri yombi abanyabyaha nka Minisitiri w'Intebe wa Israel Bwana Benjamin Netanyahu na Vladimir Putin utegeka Uburusiya mukoresheje ibitangaza. Iburanisha ryo kuwa kabiri rimara iminsi 3 aho abashinjacyaha baza kugaragaza niba bafite ibihagije byatuma iki kirego cyakirwa. Umutwe w'inyeshyamba Road Resistance Army watangiye ubwo bitero kuri leta y'u Uganda guhera muri za 80 ariko kumenyekana cyane ku ruhande rw'isi 2012 bwatangiraga inkuru yo gushakisha Joseph Kony. Uyu mutwe w'inyeshyamba watangiriye muri Uganda uza kwaga kugira muri Kongo Kinshasa, Central Africa ndetse na Sudani y'Epfo. Amakuru yaravuga ko inyeshyamba za Road Resistance Army za Joseph Kony zisha abantu 100,000 abarenga miliyoni n'igice bava mu byabo aho hose ku mugabane wa Afurika. Urubanza rukurikiranwa n'abatari bake muri Uganda barimo abagizweho ingaruka n'ibitero bya Kony, nk'umugore imyaka 39 vuga ko bateye ku ishuri aho yigaga afite imyaka 5 bakica barimo bakabateka bagategeka abanyeshuri kubarya. Mu gusoza mabwire ko Ubufaransa bwashoye mu makuba mashya muri politiki nyuma y'itsinda rya Minisitiri w'Intebe François Bayrou mu matora yo kumugaragariza niba afite icyizere yabereye mu nteko ishinga amategeko. Uko gutsindwa kwe ku majwi 368 bamutereye icyizere kujana mu kirane bamushyigikiye. Bisobanuye ko kuwa kabiri Bayrou ashyikirizwa ubwegure bwe perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron bagomba gufata icyemezo cy'umuntu umusimbura. Ibiro bya Macron byavuze ko azamusimbuza mu minsi iri imbere. Amahitamo harimo nko gushyiraho Minisitiri w'Intebe mushya mu murongo w'ibitekerezo bya politiki byo hagati na hagati mu gukomeza ku bya kera, kwerekeza kuba mu murongo w'ibitekerezo bya politiki bishaka impinduka no guhitamo izina ryanye n'uwo murongo ryo mu ishyaka rya gisosiyaliste no gusesa inteko ishinga amategeko kugira ngo abandi matora. Abanzi bakomeye ba Macron mu murongo w'ibitekerezo bya politiki w'uweza nguni mu gushaka impinduka bo mu ishyaka rya France Insoumise barimo gusaba ko ubwe yegura, ariko bake mu bakurikirana politiki y'iki gihugu nibo batekereza ko ibyo byashoboka. Bityo rero Ubufaransa buri mu nzira yerekeza kubona Minisitiri w'Intebe wa gatanu mu myaka itageze kuri 2, umuhigo mu gushimangira kugenda buhoro kw'ibintu no gutenguha byaranze iyi manda ya kabiri ya perezida. Ihirima muri politiki rya Bayrou ribaye nyuma y'uko ashese leta yo ku kiganiro mpaka cyihutirwa ku cyizere ku kibazo kijyanye n'umwenda igihugu cy'Ubufaransa gifite. Yamaze impeshyi y'umwaka burira ko ari inkeke kuko ku Ubufaransa niba tudatangiye gukemura ikibazo cy'umwenda wabwo atirede 3.5 z'amayero mu ngengo y'imari y'umwaka utaha yatanze icyifuzo cyo gukora iminsi 2 y'ikiruhuko yakunje ku rwego rw'igihugu no guharika kuriha amafaranga agenewe batishoboye n'amafaranga agenewe abakozi bari mu kiruhuko cy'izabukuru agamije kuzigama miliyari 40 z'amayero.